Rimari Ninchi. Rimari Ninchi. Punchapa Mitakuinimpi. Revista semanal. Rimari Ninchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Masuk amalulia mahilia matalaktan cipa orang kicang okle komplikon kaca garam cikanci. Ya patawang revista semanal Rimari Ninchi san program ciwa. Revista semanal okle komplikon na interum Pachamanta. Willa kuita jepe koi kospam chayay kamulyang. Interum Pachamanta. Malakay Peru sulle mantacho hasta huklau pacakuna mantaps bilaku kapten ka wiyana kuchukan cikmah an Peru huklau pacamanta ka manaya cia muncul aku solamente wak alto pacalamanta bien ojilay kuna pan ni chalay kuna mamalay mama imamukay Banco de la Nación. Banco de la Nación, autorización no autorizada, ni siquiera la carga de cuenta corrientes de banca móvil sin consentimiento, mama, chay pascachcanta, cuida con ancho, o que le compré una cuida con anchik, chay, liapa, suaconamanta, suaconambre, que con anga, chay sistema nisant utilizas bancos suakon que a través de plataformas digitales ni con chay plataformas digitales y que chay ninta kama o legona palegona chay si jawang ya kananchik ya chay ya peplin chay kunat utilizan ko ya pa huk plataforma kuna pskach mana chay yacho chay utilizan ko imapaq chay banco pejolqi chay ki kaqta leo jepe kunankupaq apa kunankupaq chay ima hayakuy kanqa banco man hayamuchkayki nispa mensajes kanqa mensaje del banco kayna wakna nispa manan kasunaykichu uqlaykunpulaykuna si un banco oficial canja mensaje con la que descargas no autorizadas que tenga ahí mismo banco kikin banco tajayanaike a través de canales de atención mana chay kay nacha man yay kay página man kay link man kay piñupo inis panisunki amana chay takruana ikichu mana chay takruana ikichu que le complegona porque a veces chay man yay konki simplemente bloquear en aspay que ya aspay que desbloqueamos que haré desbloquear a cherani mainam porque suayay cosas chay taps hatipanga como chay banco perico que le complegona la manera más práctica de proteger tu dinerito que chay que tu hagas chay que paga bloqueachi spike manacho bloqueachi en la techa suago una pero con gamik ya pan jole que chaikita kaga ni ochganchi kai indecopy joko no sé wa ochanchi panichanchi chimaina kai pinchkan solamente consumidor o usuario denunciacus kai 8 de octubre 2025 wata tajaina wata chay perike kai jole que chayanta descargaros jaco valor de 1.550 soles. Chayriki kasja ahorro riquika y Banco de la Nación, pinala chay jolrichan churarayarga, 1.550 soles. Chay tariki a través de aplicativo móvil de Banco de la Nación, chay nenda kama, apacapun cuaujileicona peleicona. Chay tanichkanko karon rique un fraude o hackeo nispa.
A pesar de que ña reclamacon ña manam ñuqa autoesqanichu nispa, pero chay rato chay qulliqi apakusqanku obras riki banco nin ñuqaq cumplirani llapachallan chay control de seguridad nisqanta nispa, alertatapas apachiranim kikinman manam pay contestakamurachu nispa. Yanqam kayqa amaya wiraqucha denunciamuychu nispas banco contestakunman kasqa, pero incluso infundada kachun nispa, pero ichaqa indicoppi riki mana sayapakunchu bancoman, más bien kay usuarioman hinaspa riki nikarachin huchayuqmi kanki nispa riki, banco riki mana chay qulliqi qurqusqanku hora sumaqtachu waqaychasqa rikuna kachkañamik sistemas chay qulliqi chaykita paykuna waqaychanankupaq. Artículo 19 de Código de Protección del Consumidor chayman hina chaysi kay banco multaykulanku kun UIT 5150 chayta riki apuradoman pagaron hinapenqa 75% nisqanta riki, al menos 4000 chayta riki paganan. Si pagaykapunqa voluntariamente kutikachippunqa chay qulliqichanta chay 1550ta chunka pichqa punchaw mana pasachkaptin solamente paganan 36 soles costos escrito en infracciones sanciones de Indecopi chayllata pagachaykuna. Allimi chay bankukunatapas qhawachkachunkuya chay suwakunaqa a través de plataformas kay sistema kay internet banca celular ninku chaynintaqa ama suwakuypimi suwakuypi uqchallaypani challay chaymi suwakunamanta cuidakunancha uqllaykuna pachaykuna chay estafa nisqanqa cantidad a través de llamadas, a través de mensajes, premiotam ganaron que kayna qulliqim kachkan reclamakunaykipaq, en fin, cantidad de wawqillaywan mensajekunata chayakamun pagachaykuy kaynata nis pagachisunki más rimario wawqillaykuna pallaykuna más rimario chayñataqkunan punchaw llakiaperokusqa kay Negromayo Parinacochas Laupi chaypi rikuqa empresa de transportes Palomino wekatekurusqa wawqillaykuna pallaykuna puytirukusqa chaypitaq wañukunman kasqa tawa chaynallataq wakiqkuna quirisqa tarikullanku. Ari kay pasakun kay sector Negromayo Parinacochas kay Ayacucho suyupi chay empresa riquirisqa Limamanta Andawaylasman kay Uranñanta riki Uranñan imañanmi carretera Pucyo ninkumik wakiqnatapas kay Vía Los Libertadores rinku riki paykunapaq waka apurimakunapaq Cuscokunapaq kan ñan ninkuq porque apurimak kan iskay o bien kay Vía Los Libertadores utaq waka Nazca Vía Nazca hukñataq Vía Arequipa pues kachkanta Cusquiñukunapañam chayqa Cusquiñukunapaq Vía Arequipa Vía Nazcantapas rinmankutaq o vía kay nantapas kay Vía Los Libertadores nintapas puniñukunapaq astawan mayqintapas rinman pero puniñukuna manam kay Ayacuchuntaq purinkuchu nitaq nantaqa kay Nazcantaqa paykunaq purikunku o bien Arequipa o bien Tacna chay nintaña paykuna chay carretera interoceánica chay nintaña paykuna purikunku empresa Palomino puytikuruptin yoqayo imarat pasakurqa achillaychata rampa suqta horas achillaychata wawqillaykuna paykuna chay carriqa Limamanta Andawaylasman rirqa chay altuta qispichkaspan chay wikatikurullasqa chaysi pasajerokunapas riki chay carro wikatikuruptin apurawman chay vidriunkunata pakispa ayqillanku vidriu chayllantapas challparusqaku
Ya uchallurpan chay lluqsikoron koriku awqillaykunapa palaykuna. Chayniya tariki chay transportistakuna chay achiyaqchaña. Hinaptin wak transportistakunapas auxiliallankuma imananqa kuma awqillaykuna palaykuna. Chaypiriki chay ratuchalla huk runata tarirunku wañusqata. Wakiqñataqsi kachkasqa riki chay wakiq chay wañuqkunaya. Chay fierrukuna ñiterurqa riki hinaptin chaypi mana hurqunakuyta atisqakuchu chaykamaqa wañuyña ayparamun riki. Wakiqkunaqa hina kirisqalla lluqsiqkunataqa aparunku apurayman riki centro de saludman porque kamas chay wichisqan urachalla qipan qhatiq carrukuna y kaylaman achasqanchik hina kay vía Libertadores carruqa riki pam rato challan purichka chay rikuqkuna auxiliarjarqaku chay ratulla. Chay empresa de transporte interprovincial Palomino Ruyaq kunanqa Ruyaq ñamao Palomino karqa verde chamao qilluchanti. Kunanqa Ruyaq placa F7A955 chay Limaman lluqsisqa 2 de la tarde. Hayna mama hayna punchawaraq 2 de la tarde lluqsira. Las 6 nallaperaq parinakuchasllaperaq caroso chico awqillaykuna palaykuna caroso riki las 2 de la tarde manta lluqsiqa kay wamanga vamos pagar ima horatataq chayamun chawpi tutata. Porque las 7, 8 lluqsiqkunami kaytaq chayamuchka 6, 7 de la mañana. Si waka 2 de la tarde ta lluqsirqa pero waka nascallaperaq 6 de la mañanata. Alchallamanta churera icha perdisqa imañapis kakurqa. Kimsa chunka pichqan pasajeroyuqsi purichanmangasqa chay carro. Imaynanpi puytikururqa chay purisqan uraka kay fotopipas qawachkanchik. Tutayarusqa riki kay nisyu puyu kasqanwan manaña ñanta rikukurqañachu. Chaypis chay puytikurusqa chayta apasqa chaqay tayta Jerónimo Quispe. Payriki nin kay richkatimi tutayarun atin riki ñanta manaña hawaspaymi chay puytiruachini riki carruchallanchikta nispa riki willakullan hina pampaniqlla wawqillaykuna mas wañukuyu kanman kara riki. Pampallapiqmi wañukuypis kanmanchu karqa pampaniqlla wawqillaykuna palaykuna chay pampallatik claro ñanman lluqsiruspa wikatakurqa puytikachakurqa chay puytikachakusqanpin chay wañukuykunaqa riki wawqillaykuna panichallaykuna. Mas rimari riki wawqichallay chayman qhipataña chayan bomberos chayan policía de carreteras hasta nakuruptinkuñamiki. Solamente chay wañuqkuna chay fierro ukunpi quedaqkuna hurqunakunallankupaqñachiki hurquysinakunankupaq. Mas rimari wawqichalay panchalay mas rimari kay programallanchikpi chaynallataq riki chaynallataq inallachu chay kayta waqay chaykusunchik chay rima charisunchik imaynam kanja allinta lluqsimuchkasqa risayusqanchik riki allinta lluqsimuchka manachu chayta wawqichalay panichalay. Bien, chaynitaq kay noticias internacionales. Kay bankumanta qawarunchikña primero challaperaq Indecopi. Kaypi le vaciaron bancos a ver kay ima bancotaq kay kay hukpas wawqillaykuna pallaykuna bankumanta rimachkarqanchik kaytawan tukupaykusunchik hukpas. Kay punto willakuypi niskarqanchik riki wawqichalay panchalay a ver kayman churaykusunchik chay kaynaykusunchik listo. Punto willakuypi niskarqanchik Banco de la Nación tam Indecopi multaron 1550 chaynachalla riki pero chaynachalla kaspapas qullqiya riki dueñonpaq. Chayna qullqita riki chay a través de plataforma banca móvil nisqantakama qhipikusqaku chayta willarqaykichikña. Hukpas karuntaq
Banco pejolegentas llapanta apakapunku augilaykuna panichallaykuna. Inaspa como banco huchayoq. En España semana chay jolegenta kotichipuyta munancho imanin kikikim chayta jorjororanki. En Aspayki yanqa kay chaqwamuchkanki nispa augilaykuna pallaykuna. Kaypi kachkan uku resolución denunciante Marino Santillán Cortés, denunciado Banco de Crédito del Perú. Kayta Banco Creditoño, Banco Nación Nacho. Banco Crédito manta achkam kayna quijakono augilaykuna pallaykuna. Achkam quijakuna mero kaypi kay huk willakuy chayaykama. Imataq pasakun a ver chayta chiqapchasonchu. Según kay pikachkan kayta fundado la denuncia infracción chaykuna kachkan bueno chaytaqa necesario kay resolución kuna llapachan ñawinchay kutiykachishunchik maypi kasqanman. Tayta Marino qanchis chunka watayuq payqa jubilado pensionista. Payqa pensionniyuq awqillaykuna pallaykuna. Incluso pensionista por invalidez, con discapacidad física y visión, iscane, purico atej, mana jawachaco atej, pay pajolj encarga Banco de Crédito peor palegona. Chay joljichantas, chay aplicativo BCP nisjantakama apakapunko. Yapinta wawqillaykuna pallaykuna 500 solista jorqokoronku. Chaynallataq mana chaywan kusisqachu kanku. Enaspa chay aplicativo banca móvil nisqantañataq. Kay 25, a ver, kay pasakorqa kay 25 de agosto, haynawataraq, Banco de la Nación haynawataraq miki. Entonces, claro, chay resolución con chay denuncia con chay rajayajamos chay rato yariki mana lluqsimurqachu chay denuncia. Pesa lluqsimurqa pero mana ñawincharqanchikchu pero kunanpaqa chay resolución niyuq kunañami kachka. Bien, niskarqanchik kay 25 de agosto 2025 hayna watas teléfono riki suinasqa. Ya ves, ahí está. Suakuna riki teléfono takama. Teléfono suinasqa. Inaspari que alo nispa machucha rep nipting nuri que ñoa banco mantam hayakamuchkani nispari que inaspa imapaq papay a ver hamchu kachkanki tayta Marino ningri ari imataq dininik pañataq riki upahina kayna waqra nispa chay datunkunata willakoron representa banco nispalla hayan inaspa taporon riki imataq número de niki imataq celular niki kaychu hamchu kachkanki Marino sutiki kaynachu disimula taporon porque kay banca kunapaqa solamente DNI y fecha de nacimiento chaylamiki y suti completo ni fecha de nacimiento taps a veces necesario. Entonces, chayta mañaru con inaspaq ratu chayanman celular suenan notificación. Iskay notificación chayram huknin valorizado en 28.560. 28.560 soles. Huknin notificación chaynata chay banca móvil nintakama jorqoqorqaku. Qhipachallaña nuktapas chinlin. 20.706 soles a través de vía Tupay chaynintakama qhipikusqaku. Vía Tupay de banca móvil wawqillaykuna pallaykuna. Kaytaqa suwakunañaya riki jorqokururqa mana kikinchu. Chaynallata huk notificación pas correo manchayamun valor de 4.865 soles. 4.855 soles. Chaytapas apakapjaykatataq total apakonko 500
más 28.560, más 20.700, más 4.865. Uf. Aquí está casi 60.000 ojilegona pelegona, ¿no? Más 60, 55, a ver, 28 más 20 son 48, 7, 5, 49, ya, 50, casi 55.000 ojilegona pelegona, 55.000 ya en la jolre, nada chacho, cha manta jare que mama leucha. No jamás jaleacos jampas, pipas rique. Y manacos wampas, chayna jolgen sikta apacopten, ojilegon pelegona. Manacaeja estafacho, manacaeja, ucho si no. Sotinta taporonco disimulado, a ver DNN, a ver celular ni que caicho. Hamchu kachkan que nis pataporong machuñat are kai miwak menis pare que un número celular nin tapas de nin tapas dicta y maigor. Y como datun wan kai suaku na jorjo koron ko banco manta y banco ñata que mana reconocencho. Han me huchayo kanke porque chay dato y que konata ham llame que wajaychanaiki. ¿No? Pima yacharon dato ikita hinaspa kaita rurangaja nis pare que chay banco mana aceptancho chay jolgen kosuaros handri ko jolgon pelegona. Chay seri que comisaría man pasan banco tarak primero reja seguramente ya autorizas ka kaya hamla único ka dato ikikuna te yachanki, hamcha jorgo kororanke nis pa banco mana munatin comisariata pasan. Chaynallataq chay mensaje konata pas jawachin riki chay comisario man. Chay periki kan reglamento de ciberseguridad. Chay riki mana sumaqtachu llamkachkarqa kay bancopa según kay willakusqanman hina chayraqsi chay reglamento ciberseguridad nisqanta churachkasqaku, porque nisqarqa periodo de adecuación. Chay comisariam rieron hinaspa chayraq riki kay wiraqucha orin Indecopi de San Martín. Chaymanta kay resolución lluqsi karamuriki resolución 7026 Indecopi chayraq riki lluqsiramun wawqillaykuna pelegona chayraq kay pasaq punchawllaperaq chaypi nichkan kay taytako Santillán mana achka qullqitaqa hurquqchu. Apenas se jorjun mancasja jaikata iskay waranja pichqa chunkachanta apenas porque achka jorgen kachkan chay iskay waranja pichqa chunkachantas ñakayta kuyuchiq. Chaytaqa necesitanchik que imapas paganapaq, recibokunara, antipachakunapaq, imapas gastucha kachkantaqmi chaypaq máximo que hacía sus movimientos bancarios ni son Mr. Maipe. Pero kay hayarik achkata al tiro awqillaykuna palaykuna 28.000, 20.000 jorgo koronko 10 veces más nichkan. Y mana chayta riki sospichancho kay banco manari que más datos konata mañancho. Chayanichkanka artículo 17 ninse kay reglamento de tarjetas del Sociedad Banca y Seguros número 6523-2013. Sichum kan kaina operaciones inusuales. Sospechanga kore que tanto jorgeta imaynama chay lorona jorgochkan kisayari que manaps kikincho nispa musiaspaja bloqueanan si camas poner ko awqillaykuna pelegona hasta ñoqam kachkan nispa autorizanan cama
pero mana bloqueasqachu awqillaykuna pallaykuna. Entonces chaynapi kay qullqichan mana sumaq waqaychasqanpi riki kay denuncia puririkuchku awqillaykuna pallaykuna. Mana kaypi nin autentificación del retiro mana chayllachu kanan mana, sino según kay leyman hina riki chay banco chay dueñuntaqa siempre cuidanan chay qullqip dueñuntaqa, o sea chay usuariota o clientita ningun upqa riki bancokunaqa cliente impata chay qullqichanta cuidanan nin riki awqillaykuna pallaykuna. Bancoñataq nin ari manaraqmi chay implementasqachu karqa vencidunmi karqa riki justamente el 1 de julio 2025 tam chay vencikurusqa chayraqmi riki chay actualizachkarqaniku kayqa 25 de agosto. Yaqa killallanmanta riku awqillaykuna pallaykuna chayqa pasakurun. Y mana apuraman chay implementarqakuna ya bancopami huchan wawqi chaypan chaynaqa cuidakunanchik kaynakunamantapas cuidado awqi chaypan chay cuidado siempre qawan kananchik. Incluso nichkan debe devolver, claro, los 49.256 soles chayta reconoceron riki Indicopipas chaytan kutikachinan chunka pichqa punchawllapi mana chayqa sanción de 22 uytay kanja nispa awqillaykuna pallaykuna, pero ña chay qillqasqaña kanja kay inscripción de registro de infracciones. Sapa infracción de paykuna anotachkanku. Bien, con eso hay noticias internacionales nisqami yaykusunchu awqichallaypan chalay kay pachamanta willakuykuna riki kaylamanta chaygamulachkan chay willakuyta chihap challasunchik. Primero ya qallarisunchik kay Guatemala laumanta kay willakuy chayamun suas rico awqillaykuna pallaykuna ventanapi takyarullasqa imaynanpa chay chiqapchasunchik imayman chay suaq ventanapi takyarun nichkasunpas kay hayninpachalla kay miércoles punchawllata hayninpacha kunan sábado kachkanchik chay punchawta riki suwa riki yaykus o colegioman Colegio del municipio San Juan de Guatemala o Guatemala lao pericao. Suwa yaykusqa chay colegioman ventanapi yataq kachkan riki kay ventana churasqa taxa cuadraducha. Manachu chay hatun ventanata chawpinpi fierro chataraq chakaykunku chaynayuq kasqa. Tenriki kay pruebarqa vidriunta paquiruspa umachanta winagurqa ukumi yaykuspaqa ya ukupiqa purikuma kara wasinpi naña hasta punkutapas quizá ukumanta kichaykamunmanrapas kara lluqsikunanpaq. Ten kay suwa yaykusqa riku awqillaykuna pallaykuna ventanachanta uman yaykurun, brazon yaykurun, wiksan yaykurun, chaymantaqa kay namperik wijawninpi takyarun awqillaykuna. Wijawnin mana chakin atinñachu pasayta. Mana wijawpi takyarun nika wijawpi qachqanchina kay chanchik muhucha rikaw chay mana pasanchu. Mana pasaptin kutiyta ñamunan qhipamaña kutisaq mana atinñachu qhipaman kutiyta porque ñawpaqmanqa waka qhapipakuykuspa riki kay makinwan qhapipakuykuspa puntaman avanzarqa rikaw chutaris avanzarqa. Hinaptin takyarun chaypi wejawpi haperun chay rejas churasqan kay fotopi qhawachkanchik.
hasta gagaya kay karpitaman hapipakurus baña chotarkos ang ispachi yaikuit monara tes chay bulla kaptinña wawqillaykuna pitaq chay bullach kan nispa vecino kuna lluqsiykamos hawakachakuykunku porque chaypi sufrirqaña riki primero pay ventana challuypi kaptinqa bueno chayqa riki kaqnincha chuqach kan nispa nimanqa chaymantaqa bullanña riki kutachakullanña chaymanta hayanku bombero amuspaña chay fierruta kuchuspa hurqunku wawqillaykuna palaykuna mana chay rejasqa sayanpa rejaschu sino chay ventanamanya churanku manachu chawpinman soldaykunku fierruta chay platinuchata chay platinu chay ariki harkarusqa wawqillaykuna palaykuna umanqa imaynata umanta winarurqa kay ukun yaykurusqa imaynataqa gelatinina nispachiki yaykurqa wawqillaykuna palaykuna chayna pasakurun kay suwawan ari chay huklawkunawan willakuykuna asinaphina chayamun wawqillaykuna palaykuna chaynataq niskarqanchik manachu qalarinimpa a veces kay willakuykuna huklawkunawantapas apamunku nispa qaqayarik huklawkunawan apamuchkanku kayqa kay sistema planetario solar intimanta wawqillaykuna intimanta kunansi kanqa riki eclipse más largo del ciclo mama chayay eclipse chayqa eclipse más largo del ciclo chaysi yapaspaqa yapakunqa pachak pichqachunqa qanchisnin watapi utaq riki niwachkanchikpiqa pachak pichqachunqa qanchis watanñas pasaron kunan pasasqanwanqa eclipse luna hayk'apitaq kanqa chay eclipse más largo del siglo niwachkanchik kay 12 de agosto wawqillaykuna panchallaykuna 12 de agosto 2026 hamuchkan chayraq pero ñuqanchikkunaqa mana ancha sintisunchikchu chay eclipse más largo del siglo mana del mundochu sino del siglo chayqa pasakunqa principalmente wak norte laupi mastaqa sintinqaku Groenlandia, Islandia, España pues mana kikin España sino nortelao España sichum España pues sinaptinqa chaypi kachkan Reino Unido, Gran Bretaña paykunapas sintinqa chay eclipsita chay sinichkan hayka minutos chay inti chinkaykunqa killapa tapaykusqan soqta minuto chay nichkanku el eclipse más largo del siglo chay suqta minuto tutakuykunqa paqwaychata seguramente kay punchaqkunapaq lluqsimunqaña hamuq punchaqkunapaq lluqsimunqaña chay mapacha hukpipas chay nortelawta kay Estados Unidos eclipsiptin kaychantan pasanqa nispamos dibujamurqakuraq y justo pasaptinpis hawarqanchik a veces kaychanta pasaron tutakuykurqa chaychikunanqa chay eclipse pasaruptinmiki eclipse iskay kutitan pasan hukmiki hanan lawninta huknin uran lawninta hinaspamiki hasta cruzchakurqaraq kay Estados Unidos kunan chaqaya chay eclipsewan kunan Estados Unidos kachkan sasachakuypi wawqillaykuna palaykuna ninkumiki kay intis wañun qarikuna problemapas sachakuypi kananpaq nin killañataq wañun warmikunapaq nin y kayna fenómenos como eclipse más largo del ciclo chaynakunaqa son más apocalípticos nichkanku wawqillaykuna panichallaykuna y chayñataq riki wakiq sunakunapiq duranqa de 1 a 2 minutos según sunaman nina riki wakiq 1 minuto, wakiq 2 minutos, wakiq 3 minutos, wakiqa hasta 5 minutos, 6 minutos chay eclipse más largo del siglo pasakusqa
Kay año 1912 Watapi wawqillaykuna chay Watapis kasqa 1912 nama 1920 kunan kachkanchik en 2025 piñamiki. Entonces 1912 Watapis chayna igualito pasakusqa wak España al laupe. Total chatam totakuykunqa kay Península Ibérica España, Groenlandia, Islandia nispamiki nichkanku awqichallaypan challay. Entonces ima señas kachkanriki waklaw llaqtakunapaq kay eclipse más largo del siglo nisqanwan. Incluso ña dibujuchakunata hurqumuchkanku ña maypitaq kanqa imaynataq kanqa chaykunata ña riki qillqamuchkanku ña kay tecnologiaman hina. Chaynatari wawqichallaypan challay kay Rusia riki Rusia wawqichallaypan challay llapa hampita riki qhipikuykuspa chayarachin kay Cubaman. Cuba riki total llaqtapa qunqasqan por culpa de Estados Unidos kunan wakiq runa hina kaspayaq nichkaymanchik a veces por culpa de su gobierno comunista ni hampipas kanchu nispachik rimachkayman. Ari chaynata rimanku por culpa de Cuba yan Venezuela por culpa de Maduro, por culpa de chavismo, ¿no? En realidad paykunachu huchayuq Estados Unidos imaynampitaq Venezuela total wakchaypiqa korqa Estados Unidos chay bloqueo nisqanta rurarqa con Cuba más de 50 casi 60 años de bloqueo awqillaykuna. Pero Rusia mana riki chaykunata kasukachanchu. Inaspan aparun riki awqillaykuna hampita. Allinmi chaynapiqa riki kay hampi apay ninku riki wawqichallaypan chay yanapakuy chayraq unaymantaña. Mana kay Rusiallachu sino chaqay Turquiapas aparusqa chay buque de central eléctrico nisqanta. Chay buquilla riki central eléctrico chay generador eléctrico. Manaña riki chay motorkunachu chayman conectaykusunchik kay Cubata achkikakunaman chay achkikaptinqa kanqa luz, kanqa internet, kanqa todos los servicios nispa riki nichkanku porque a veces chay laqlakunaña motorkunapas munaspa funcionan mana chay punta generadorkunaraq. Enatinsi wawqillaykuna kay Cuba riki sasachakuy cubanukuna total sasachakuypi riki wawqichallaypan nichallay. Mana chayllachu como llaqtakuna México, Cuba, China, chayñataq kay napas rika Turquía paykuna yanapachkanku kay Cubata cada uno según riki. Por ejemplo, México aparachin riki combustiblita hinaspa llapa suministros. Llapa aycha, llapa galleta, llapa chay insum chaykunata riki aparachin riki pachakunata chaykunata. Mientras Rusiañataq petroleota. Y chayñataq Cubapipas fabricangakuña kikinku petroleonkuta nichkanmiki, claro, paykunapas kan taxa refinerian. Chayta riki wiñachinankupaq chaynataq kikinkupapas kachkansi petroleonku riki yaku ukupi. Chayta hurqukuspanku kikillankuña mana necesario chuklamanta rantinankupaq. Y mientras chaqaya Turquiañataq central eléctricawan. Kunanqa Rusia hampitaña chayrachik. Mana chayllachu chayta naspanñataqsi chayta yachaspanñataqsi kay tayta Donald Trump maqtata rabiachkan. Hinaspa kunanqa rabianpi imanintaq cualquier momentum Cubata dueñaykusunchik. Kaypi publicaskachkan. Donald Trump afirma que Estados Unidos podría tomar el control de Cuba casi inmediato. Nispara casi inmediato. Chay siriki mandaykunqa chay portaaviones Abraham Lincoln nisqanta Cubaman. No es necesario chay Abraham Lincoln nisqan chay portaavión mandanan porque Estados Unidos qarik cerca chayan chimpallan mikachkan Cubapaq.
y waqtallampita para islata ya la margucha harkachkan la marguta chimpan hinate mas waklallampita kachkan Puerto Rico chaypi kachkan base militar riki kay Estados Unidos baja, pero seguramente mana chaypi armada riki completucho kay atacanampa hina chaysi kay portaaviones hablan Lincoln nisqanta mandachkan kay Cubaman. Pero ichaqa nin trabajuchantaraq tukuykuchun Iranpi kay portaaviones tukuchaykos pariki hawmaykamunqa kay Cubamanñataq Cubataq rato ni uk minutopas aguantaronqachu kay Cubaqa nispa nichkan riki wawqillaykuna paykuna. Pero kay Díaz Canel paymi kachkan presidente cubano payriki nin manam ñuqaykuqa rindikusaqkuchu ñuqaykuqa hasta maykamapas aunque sea llipis wañusaqkuchiki mana chay control tomanaykichikta ñuqaykuqa dejarusaqkuchu nispa riki wawqillaykuna paykuna. Mientras Estados Unidos nishkan casi inmediato, o sea, ahí mismo, kama, imaynam kay tayta Maduro turarqaku, pero Maduro tañataqmi traicionaron wawqillaykuna. Cubapipas chayna traicionanqaku hinatinqa pasakurunmanya. Aqay nishkanku kay Cubapiqa kay Delcy Rodríguez, Delcy Rodríguezpa wawqin paykunam chayta rurarqaku hinaspa chay hina nallan hina chay Maduropa yanapaq chay guardaespaldan chaylla chay cocinero ninchu chofer ninmi paykunalla chay tayta Madurota traicionarqaku achka traicionarqakuqa chayriki chayta yachaspa disimulalla rimakacharqa Cubapipi chaychusmi pasakuchkan chaymi kaytaqa nichkan imayna Madurota altuqa hurqururanchik chaynam riki Cubapipi yaykuykusunchik kamas traicionawqa kay Cuba traicionaqninkunañataq chay presidente entregawachkasunchik qhipantañata ejército yaykuchkanqa y dueñaykusunchik nispa riki nichkan wawqillaykuna pallaykuna chayna kay Cuba kay Estados Unidos wawqillaykuna llaqtakunatapas todo amenazas puro amenazas chaymi kay Perupiñataq todo mama kiykumanta qallaykuspa todos son Estados Unidos yanapaqlla riki wawqillaykuna pallaykuna chaqay chay laqla avión nintapas mana rantiyta munarqa chay Balcazar hinaptin chaqay fuerza pagachinku wawqillaykuna pallaykuna Congresopi chay Rospigos Nicaragua paganqañam ratuchan paganqa nispa cierto embajador reron nispa pagaykachikamusqa chayna pasakuchik wawqillaykuna panchallaykuna kay tayta Donald Trumpwan chaynataq Cubawanpas cualquier momento ñuqaqa dueñaykusaq nishkantaqmiki mas rimari chaynataq Iranman risunchu wawqillaykuna pallaykuna Iranman según Alemania kaytaq nin alemán llaqtapi runakuna canciller Friedrich Merz canciller alemán payriki nin kaynachata kamas uyampi wawqillaykuna pallaykuna Estados Uniosta Iranja kay Estados Uniostaqa lliwmi humillachkan nispa riki wawqichalay panchallay toda una nación está siendo humillado por Irán nispa nikurun mamallay mama cierto mi kichayqa que según kay noticiakuna minaqa mana Irantaq aterunchu mana Venezuela tina ruwaruyta atichkanchu mana waka llaqtakuna tina ruwaruyta atichkanchu ña iskay semana ya kimsa iskay semana iskay killa kimsa killaman ñarichkan guerra wawqillaykuna pallaykuna guerra entonces hayka gastutaq chay guerrapi Estados Unidos perdichkan nishkanmiki mana sumaqta willakuchkanchu hayka soldado wañurun hayka avión wichirun hayka bukikunatañam perderon mana chayta willakunchu pakan llari hukchan wañurun iskaychan wañurun chaychallamiki hinamiki guerrapiq wañun nispa wawqillaykuna pallaykuna nin chaqay según informaciones wawqillaykuna pallaykuna Estados Unidos y kunan gastaron man ñakasqa según kay informaciones de
kay Congreso estadounidense. Más de 25.000 millones, mana, 25.000, sino 25.000 millones de dólares. Iskay quilla guerra peor chalay panchalay. Chay no gastaron. Chay si chay 25.000 millones Julgemanta más tarde gastaron con arma pe, munición con AP. Chay una cuesta con Rick. Chay ya para una mampagana, para chay movilización, chay con una paja que menos ya. Jorge chay peripo con pero, cachcanta siempre, ojalá con una pelea con una carne que es oficial. Junyatame extraoficial. Según información extraoficial, manas 25.000 millones lacho. Wakej menichkan iskaikutim nispa. Wakej churay kunkuña mana iskaikutim nispa lacho nin, sino niskan tawachunka waranja otak pichachunka waranja pachanintam gastakuchkankoja mana 25.000 millones lacho nispa. Nin waujillaykuna pallaykuna chay informaciones extraoficiales uchaytataq ñuqa supinchani pakasqa willakuyman hinaqa pakasqa willakuy nispam kayna extraoficialkunataq ninchik mana gobierno qariki chay llapachanta sutinchayta munanchu aquillanta riki churaykamun imapaq porque pakan riki ama pinjaypi quedaran ya ves Estados Unidos tanto jollita yanja gastan ama ninankupaq pakan riki wawqillaykunawan pallaykuna pakan imapaqtaq pakan chay soldadokuna wañuruptin pakan riki ya ves soldadokunata wañuyman mandaron chay Donald Trump nispa ama qhipanpi rimanankupaqmi chay pakan riki entonces como pakas qallapi otra chay prensa oriental chaylla pullakun paykunaqa Estados Unidos chiknispam chayta yanqa churanku nispa chayta yanqachanku mana ninchu hayka kunankami yachanchikchu hayka soldado estadounidense wañun hayka avión yawichin ari listaq kayta kachkanmi pero extraoficial mana oficial kanchu haykaya chay portaavionkunapas destruisqa wawqillaykuna pallaykuna. Según Estados Unidos, mana chay fallas técnicas. Ari hamuspanmi chay huk iskay bombachata kachayqa chaytaq kasunchu portaavión anis chaynata chay ataque portaavionkunatapas yanqachanku. Pero según información extraoficial, chay portaavión chay altonta paqway toqoparon. Laqlayarachin chay que mandaron allichaq nispa niskankoqa. Chay avionkunamantapas avión wichiykunapipas imanin Donald Trump chaynami guerrapiq avión wichin chaqaya. Haykataq noticiapi lluqsimun avionkuna wichiykun, kaypi wichiykun, waqpi wichiykun, igualito es. Chayllam chayqa acaso Iranchon chay avión ninchitaqa destruir puanchik nispa nin. Pero según información extraoficial, occidental, Medio Oriente, Irán riki misil kachaykos chay riki chay avión wichimusqa. Más rimari wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq haninpa nirqanchikña yaqalla riki kay tayta Donald Trump ataque nuclear nisqanta Iránman kachaykosqa manachu haynipakuna rimakacharqaña huk civilizacionmi chinkanja kunan tuta nisparaq chayta yaqalla hayninpi qisperachin porque nirqanchikña hayninpa pasaq willakuypi chay general ninsi chay clavichankunata pakarusqa chay botón rojo ninku chaypa clavichankunata porque clavichankuna riki por seguridad sumaq waqaychasqa por seguridad mana pipas qunqayta o warmapas o runapas qunqayta limpiachkaspapas qunqayta ama ñitirunanpaq clavichankunata ñupun chayraq kichakun chay clavichankuna como llave riki wawqillaykuna pallaykuna
chaytas pakarusqa chay general nisqankumik. Pero mana chaywanchu wawqillaykun pallaykun kay willakuy susikas kachkan, sino Irán tanto Estados Unidos qhawanakuchkanku cualquier momento ahora piraq churarunqa chay ataque nuclear nisqanta nispa. Especialistakuna rimachkanku chay ataque nuclear kanja punima nispa. Cualquier momento kay Donald Trump piñarukuspanqa kachaykunqa ataque nuclear kanja punim. Monanki mana monanki kanqam chay ataque nuclear nispas rimap kachachkanku chay especialistas wawqillaykuna palaykuna. Incluso chaywan nichkanku fin de la humanidad nisparaq mama chay kamaña wakiq chayachkanku wakinata tupachichkanku libro de Apocalipsis nisqanwan. Bueno, cada uno ñaychataq interpretanku riki chay sapakuna, pero chaq nichkanku cualquier momento kanan chay ataque nuclear. Chay ataque nuclear karutinmi chinkanqa nispa, mientras Irán ñataqsi ya preparado ñakakuchkan chaypaqa chay ataque nuclear baja. Estados Unidos churamaya munaspaq atispaq churamaya ñuqaq kutichikunallaymi nispa Irán ñataq nichkan wawqichalay panchalay. Chayñataq riki chaynallataq kay estrecho Hormuz iskay semanaña wichqarayachkan machu qaynin pasaq semanataraq wichqarunmi chay Irán nispa nichkanchik. Chayman qaynin semañatañataq nichkarqanchik manachu Irán wichqarun kay estrecho Hormuzta mas uraychatañataq Estados Unidos bloqueota ruwaramun. Enatin chay bloqueota pasanqa hinaspapas chay estrecho Hormuz chay wichqasqata mana pasayta atinqachu. Chay siriki chay buques chinos y no sé ima buquikuna siriki chay bloqueota pasasqa estrecho Hormuzta wasintina pasakun chay buques chinoqa. Y chay estrecho Hormuz wichqarayachkan chay wichqarayasqanwañata wawqillaykuna panllaykuna imataq pasakuchkan alza de combustible a nivel mundial wawqichalay panchalay. Estados Unidos pipas combustible lliwis wicharikuron qayninpa nirqaykichikña imaynanpitaq wicharikuron si paykunaqa combustibleta ruwachkankutaq. Chay llapa empresa chay gas ruraq, petróleo ruraq, gasolina ruraq, chay refinería, chay empresariokuna wawqillaykuna pallaykuna huklawman rantikuspa masta gananku dobleta hina. Hina kikin llaqtallapi rantikuna tinqariki ninqa imapam nishutaq subichinki hatun pallay subisqa kachun. Kay Perupis manachu reclamakuna kachkan, protestas. Chaynarik. Protestakuna kachkan wakpi. ¿Por qué? Chay empresakuna rantikun huklawman. Y como minuciaron chayllapa combustible suficiente Estados Unidos para combustible kikinkupaqa baratulla kananpaq normal ama subinanpaq. Pero como huklawman astachkanku, huklawman rantikuchkanku, precio kasqanrayku, entonces Estados Unidos pechay utilizanankupaqñataq minuciaron. Como minuslla hinaptinqa munay mana munay wicharikuron nichkankumik wawqillaykuna pallaykuna. Hasta $10 uklawkunapiq hina kikin Estados Unidos wicharikuron. $10 wawqillaykuna pallaykuna, comparación en soles, ¿cuánto es? 34 soles. Más que Perú wawqillaykuna pallaykuna, pero chayqa más karun niqkunapis, más kantuchankunapis. Wakiqkunapiqa menos llatas $8, $7, $5 chaynakunalla subis según ya. Kay Perupi chaynami kachkan kay combustible. Norte laopi kay Petroperupa kasqanpi más barato kachkan hasta 16, 17 soles. Mientras kay Puno, Cusco, Madre Dios chay piñataqmi kachkan hasta 24, hasta 25 soles. Y China, Estados Unidos pipas más petróleo cercanpeja tumpalla así que wicharisqa, pero más caro changonamanga nisio wicharisqa kachkan niskan.
chaysi chay doble wichqasqa kachkan kay estrecho Hormuz. Primero llaganichkanchik kamas chay estrecho Hormuz wichqasqa kachkan Iranpa makinpi. Kaypi qhawachkanchik kaypi churaykamusqa kaymi kay estrecho Hormuz kay flechachan qhawachimuchkaykichik. Kay llañucha wijawchayna. Kay Iranmi kay qhilluniqchik kay pukachakuman pinasqa. Bueno, kay llañuchina chaymi riki estrecho Hormuz. Mientras Estados Unidos ñataq más kay lawchapi kayta taparon kay lawchata. Kaypi chay buquinkunata chay buque de guerra nisqan churaron ama ima buquipas pasananpaq ñuqanchikpa buquillanchik pasanqa nispa. Allinchik Irán ñataq nin allinchik chayta harkamunki munasqallayki pasamunqa pero kay ñuqaykupa lawtañataqmi mana pasanqachu nin wawqillaykunaykuna. Mana pasanqachu nin. Hinaptin sichu mana pasanchu kay Golfo Pérsico nisqanmanta mana Qatarmanta Arabia Saudita chaymanta pasanchu Irakmanta Kuwait Emiratos Árabes paykunapa mana pasanchu petróleo hinaptinsi chaypi yanqa petróleo hucharayakuchkan. Chaymi que chay 25% nisqan chaynariki chay petróleo o combustible lluqsin chay Medio Oriente manta. Hinaptin Arabia Saudí solucionachkanña chayta. Aspichichkansi huk tubuta kaypi dibujaykusunchik. A ver, vamos a permitir un lapicito. Kaypim kachkanriki chay rantikunan kay ruyaqchamik lamarhucha nisunchik ya. Kaqa flechachan wachkanchik. Kaymanta riki kaylawaman aspichichkan wawqillaykuna kaylaw ñataqmi kachkanta riki Mar Rojo. Mar Rojo. Mar Rojo mansi aspichichkan oleoducto nisqanta chaynintakama inalla rantikunanpaq mana kaylawpiq kanchu petróleo sino petróleo kaychapi puni kaymas kaychapi. Huk dibujuchatawan kaypi churaykusunchik. Kayna ruyruchata. Kaypi petróleo wawqillaykuna kaypi. Mejor kayta ruyaqchaykusunchik. Ahora nada tampoco. Mamallay mama. Será este. Ay, a ver, ahorita sin relleno. Ahora sí. Ahora sí, ahí está. Kamas kay chapis chay petróleo riki yanqan wawqillaykuna kay Medio Orientepi natin kay lamar huchanta puni hurqumunku. Kaywan pitaq aprovechachkan qullqita ganachkan Rusia primer lugar y Venezuela wawqillaykuna paykunapas qullqinkakuchkan riki. Como Maduro lluqsironña kaman Delcy Rodríguezwanña kachkanku. Payta autorizaykunqa natin rantikuchkan petroleota qullqisapañaskunan Venezuela kachkan niskanmiki. Kaymi chaymi kay estrecho Hormuz a menos chaychaykasunchik kaypi chay petróleo. Entonces niskarqanchik kay Arabiamanta rimaspa Arabias kaynachataña hurquyta munachka kayta masta wiñaykallasunchik mas rakuta. A ver, maytaq chay rakucha kaytaña churaykusunchik listo. Hukñataq pasakuchkantaq porque kay Medio Orienteman kaykuna pasakuchkan primero inalla wichqarayachkan niskanchik. Hukñataq kay petroleotam Arabia Saudí kaynata hurquyta munachkan chay aspipis kachkan. Mana Qatar kay Emiratos Árabes chaymanta petróleo lluqsinchu. Hinaptinsi paykunapas nichkantaq bueno como kay estrecho Hormuz wichqarayachkan. Chaynaq ñuqanchikpas aspirusunchik ya kaychantaña hurqusunchik nispas kay lamar hucha kaychamanta kaylaman hurqumuyta munachkanku ayta. Kayta mas rakusu churaykusunchik. Dice kayna sutapas kaychapin. Kayta siki tubuta churayta munachkanku chayraq. Haykapi para chay hispikunqa 2027 ata 28 atapa hariki apuramur atinguq ya hipa conflicto pagna pero kunan jallaq mana solución kachkanchu.
Mientras Irán y mataroraron, paikona se alguien sotaroraron. Primero Jainin panir hanchiña caimantas lirichkan huktaun dibuchata riquero sonchik. A ver, vamos a ir a insertar, ¿machay? Caimanta, Caipim Kachkancha, refinerianco Caimanta hasta India lamar huchanta riki, manaraku tubutachu tumpa llañunik tubullata aparunco hasta India. Caetaps rakutu churaigo sonchi. Jainin puyar kaikichiña chayta hasta India, India cercancama mana kikin India mapacha, India cercams kachkan isla. Chaychaym aparunco enates Caipi kachkan bloqueo. La marjuchape per ukunta tubuchanta manguerachata riki churaronko chayninta inalla rantikuchkanku. Mana achkatachu mana normal rantikunanku nada llataña manda porque mana chay riki chay oleoducto machullay machuchu. Mana kay Nostradam 1, Nostradam 2 chay Rusiapa kay Europaman apananku oleoducto mana chaynachu sino mas llañunijllas. Y chayninta rantichakuchkanku normal. India lauman jepikuchkanku chay petrolota y Irán mana fracasancho augelegón paregona imaraykum kay Estados Unidos kay bloqueo taroraron iskay objetivo augelegón paregona. Primero Irán ta castigananpaq Irán manaña rantikunqaña chinatenqa qullqin tokoronqa qullqin tokoroptinqa fracasaronqa riki Irán. Nispare que pinzas a Estados Unidos. Chayray kore que con ankainin tamike aunque este ormos tuicharonko pero pay kuna pa booking que China buki kunaja hinayam India buki chay kuna hinayam rikuchkan hinayam lluqsikuchkan. Chayna harkarusun chinis harkarachinko. Ya, primer objetivo nichkanchik Irán ta castiganankupak Irán manañari que qullqinkanqañachu imañataq chay misilkunata rantinqa imañataq paganqa soldadunkunaman natinqa riki kunan qullqita munaykachishunchik yarqa soldadukunaman chay soldadunkuna traicionaronqa runakunata engañaykusunchik chaykuna traicionaronqa eta ya está ya nispa. Pero chaga Irán inalla rantikuchkan rico qillaygun playkuna kay lamarquchanta pero faltachkanraqmi suyachaykuchik kaypi kachkan mas charaq. Huknin objetivo ñataq como kay Medio Oriente manta llapan llaqtakunamanta China riki rantin. Kay la muyurillapi kachkan riki China. Kaytarin waklawlla muyurillapi kachkan China riki sapa punchaw astan petroliotaqa tantos buques petroleropi. Aunque tajikuykurqa China manar kay guerra kachkatin porque chaytaqa riki hasta napas hasta Japón pas tajikuykusqami chayllapa petroliotaqa pero igual aunque tajikuptikipas tukuqllamiki. Enatin China ta castigananpaq. Segundo objetivo es castigar a China. China pa manaña kanqañachu petróleo chay energético wicharikurunqa enatin ya Estados Unidos China marantikunqa munasqan preciopi. Mana chayllachu como Chinawan Estados Unidos kachkantaq chay guerra comercial nisqanpi enatinqa llapa producto chino wicharikurunqa nispa chay iskay objetivo chay wichqarqaku kay chay bloqueo nisqanta ruwarqaku estrecho hormusta porque Estados Unidos bloqueo taroran mientras Irán ñataqmi que wichqaron porque kay llañu llawcha kachkan llavi China chaytam wichqarosqa riki. Pero mana chaynachu kaqaya nisqanchik kay tubuchanta apachkan y chayninta apakuchkan China. Pero kay Irán se más vivo awqillaykuna pani challaykuna manaraq kay guerra kachkaptin ña musyakacharqakuña hinaspa 30 ruwarusqaku kachkan riki tren continental awqillaykuna pallaykuna desde kay Rusiamanta tiene kachkan riki Rusia un tren transcontinental. Europa laumanta ina Rusia ukullapi hasta kay huklawni kay Pacífico laukama. Chayñataq kay uraymanpas ruraramusqataq 30 ñanitañataq ruwachaykusunchik rayachata. A ver, primero dibujachaykusunchikraq ya.
Más o menos imaina chatataq kay aunque sea mayjinwanpas dibujaykusunchik. Ahí está. Kaymanta kayna chata aita por aquícito is amallay mama. Imataq kay ruaruanchik kaqlla dibujasunchik. Kay dibujuchawanmi riki sumaqta qawankichik ya. Ahora sí. Kaymanta riki aita y kayninta. Ahora sí. Listo. Kaytañataq rakuyaykachisaq punto chata riki trimpat hina ruwaykusunchik. Ya, entendinanchipaq. Ahora sí, ahí está. Irán riki rantiku kayninta tren hamuchkan tren ari chaytaqa manaraq kay guerra hallarchkatin 2021 o chay pandemia tiempopi inaugurarqaku ari kuchkarqaku 30 desde Rusia hasta Irán hasta Arabia Saudí tren kachkan wawqillaykunpalaykuna hasta Arabia Saudí hina Rusia construimurqa chay 30 chay si yaykuchkankunan chay tren tupanarachinku Iránwan chay 30 hinatinsi kaymanta trenllawan apachkanku hasta Rusiamanta hananta muyuykamun hinaspallantaq Chinaman yaykumuchkan chaysi chay trennintakama chay petróleo Chinaman hinalla richkan y menos tiempollapi chunka pichqa punchawllapi mientras bukiñataqsi allamanta aytikuspan chayaq yaqa killapi hasta maschapiraq cargasapa riki yaq killapi hina más de 20 días chaynapi chayaq riki mientras tren ñataqsi ratuchalla riki tutu chucu cargakuykun pasakun qipanman riki wataron chay vagonkunapi allapa chay cisterna nisqanta chay tren se sapa puncho petróleo astachkan conflicto kachkan kaypiya kaypim kachkan chay conflicto pero mientras tren ñataq richkan mana conflicto pa lawninta riki hananta porque kay lawninta riki mana riki cuidachkankuchu hananta huk lawninta richkan kay huk law llaqtakunata pasachispan ari kachkanmi chay 30 hatiparanim chay noticia lluqsimurqa 30 ruwamuchkan Rusia desde Rusiamanta hasta Arabia Saudí nispa uyarirqani chay pandemia tiempuraq y hatiparqani ciertuta chay 30 pero manani kay programa hatipasuqñachu chay 30 porque ya necesita tiempo chapaq riki entonces kunan chayta utilizachkanku hinatin Irán hinalla petróleo trantikuchkan mana wakchayanchu mana riki juli hinalla yaykuchkan nisonchik huk rimaypi juli hinachalla yaykuchkan por lo tanto mana Irán fracasachkanchu mientras vecinos llaqtakunañataq como Qatar como Kuwait como Irak mismo Emiratos Árabes chaykunañataqsi mana rantikunkuchu ni chulla galontapush piratería nisqallanta ruwachachkan piratería riki chay taxa bukichakuna riki cilindroman churaykus chay ayqichichachkanku kaylawchana imam chayqa chay pachak piratañachiki huk buki petroleropa apananta o minustapas apan porque chay petrolerokuna riki achkata qhipikuykun riki machu buki petrolerokunaqa gaspas chay buki gaspas machu bukikuna qhipikuykun riki tantota pero chay piratakunaq nadachata apachachkanku ayqichichachkanku bloqueo waklawchanta kaylawchanta chayqa imanmanpas aypanchu pupunmanpas chay buki petroleroman niskanku hinatinqa imataq pasakurun kaywan kayta tukunanchikpaq kay semanata Emiratos Árabes Unidos nikurun señores chay OPEP nisqanmantan kunan ñuqayku lluqsikuniku nispa chay OPEPmi Estados Unidos pa organización petrolero rurasqa chaynintakama controlaspanku chay famoso petrodólar nisqan riki llamkananpaq chay dólar riki a través petróleo llamkananpaq chaymi chay dólar riki sostenikurqa petróleo qallarininpaq orowansi sostenikusqa chaymantaq petroleowan chaymantaq chay préstamos bono nisqanwan chaymantañataq chay petróleo llamkarqa riki nawan dólarwan chaypis famoso petrodólar
kunan kay semanatas ni kurun kay Emiratos Árabes, nos vamos de OPEP, renunciamos a OPEP. Ten renunciaros paja, paikuna libriña, pimanpas, maymanpas, mana OPEP pa controlas jantaranti kunango, porque chay OPEP seri que controla tanto galón tam kunan kay semana despachananchik, tanto galón tam kay semana nes paikuna controla chay presión tapas kay petróleo pata. Entonces kaywan niskan con liberalización de precios kachkan kunan kay Medio Oriente pe. Chay Emiratos Árabes nishan se va a palaycona petróleo a nivel mundial ranti con 15%, es una bonanza, pues 15%, alin jam chay. Claro, chay 15%, de que nada jam chay 15% con hispaniscanche, pero a nivel internacional alin sumik chay, porque ya pachan que hay petróleo que hay Medio Oriente taluxen como 20 a 25% nishan merike. Entonces ahí está. Que tucupaygunchik fracaso de Estados Unidos, que Irán fracasachipi tanto económicamente y China fracasachipi tanto energéticamente. Irán hinaya petróleo tranticuchkan mana, Irán fracasancho, pin fracasachkanga Estados Unidos tanto joyakita tococuchkan pinjaypaj niskanmik. Israel total destruido chay reconstrucción kakuchkanku. Ahorita iskay semana samachaykunkusa chay ataquemanta, pero disimulado ya chay taxa ataque kunallan kachkan. Irán atacachkan chay vecino Líbano niskantañataq. Chaynallataq riki kay munarispaja kay Irán atacarin rika ojaynimpa atacarusqa chay llapa radar kunata, radar harp nisqanta chay pararamun nispa qaynimpakuna rimaka chay kachkarqa. Bueno, kay kamallarika wawqillaykunpa playkuna kunan programanchik pajarin yarik tokupachkasunchik más willakuykunata. Ari faltachkanrami kay Iránmanta rika wawqichalay panichalay tukunanchikpaj. Kachkan asllañan pero igual pajarinña chaykunata tukupachkasunchik. Chayram kachkan guerra de Medio Oriente wawqillaykuna pallaykuna. Guerra de Medio Oriente. Chay guerra liu entero mundo wawqillaykuna pallaykuna sasachakuyman churaron. Pajariña rimachkasunchik hasta chay llapa como kay Estrecho Hormuz wichqarayachkan chay periki fabricanku llapa abonota. Chay si kunan wata tarpunapaqa abonopas wicharisqa kanja nichkanku wawqichallaykuna panchallaykuna wicharisqa kanja. Kay kamallarimarinchik ripukullani. Rimarininchi. Rimarininchi. Punchawpa mitakuynimpi. Revista semanal Rimarininchi chayaykamun. Tukuy willakuykunata apamuspa.